Kublaya Pivro ki pralog ki wasnyaw sukwo up yi ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wa ong uwaya khamat ka hito walada ka sorkar kamni baj ule chiliang ko yi ki jaj bru yong i ka sen mbang se ko wo e da ka AK47 cha uwi pa uwi udkhot yong ka tang yo im ka ri wa ka jaj bru tene yi idaw ong u kamli te ton up i yagani ko kubor hadu wakut khnang wa yo tip i wa sakhian The Chuaos dang ichiki kubor la dampo muda piu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa mhai tu khnang wa yok ten cho cho piu yo yigi kubor wa thame the tons dang ichiki kubor hey yeto wa icha panang bom penjia khmat kinong hikai haki pulit hey por wa panman ki ye khi ha secretariat ini wadep hey wa nei liang ka hito da karchan ko liang wanang ye kinong hikai we da dawa ko wo be kre ye ki arngut ki pulit ki wa emkhti ha ini I panang bom Hey yeto we ini ne liang umala kemenda ong u wa empu uyo ye ke report wa pan unekibor district kamte empu ye ule yi hajrong ini we da ong ule wa hadin wa de yo ye ke report daule kat kam ka ain la to ube kre le daw be kre ye ki kamte hajrong ini waslem ka sorkar wo be kre ye ki arngut ki pulit nei liang ka sen hito da maham yakhi we da maham libu sentu ko ha secretariat heiwan ni ka sngi kam wa da kalam da kular da le ko ye kam da lai libu sentu sakhiat ko ha secretariat heiwan ni ka sngi da mi le ki khubor wa ong wa nei da wa tin ye ka hito da pha duty ki da ki pulit kan thai khanang wa yo laj UME1 E1 auri hapardi ki pulit wa ka hito Hawa ye kalam nei liang uwaya khamat ka sen hito da ong u chaki da khot wada em ki pulit kan thai charo chakiar tangwa mhoi ujrong kti jrong kjat yaki hab burom yaki kam ka bei nei bha I le mi ina ka bei kam wa burom hi ye ka bei yong I kam te hi hab burom I yaki mhoi uman I kam ki pulit chenrang wakta kti ba yaki nong hikai kan thai le Da ong ule wakitu ki pulit chenrang ki wapanang bom penjia khamat I kinong hikai mto ki chenrang tang wa I upan yu I man chenrang yong I wa I to ki khon yong ka bei dei wam jerong kti ye ki man bei Da khana ule wa hachwa ubo sentu ha secretariat da ipan na ka district administration tang wa da kali u yaki wa ile yaki wi won ki jaj bru cha phi tang wa ya I won ki khasi kat I wale ile man I wasi suda Weda ong ule wa yi piu ong wa I to ki le no we ha ong nga le kubur hi o wa I to ki le no tang wa I won wam to ki wa bo ten weda ong ule wa I mjo ubo ten I ka won ka problem ne ka issue wakta ya ka ri wa ka jaj bru unyaw trap Kaddo dapan bana ule ya ka kubor wa che wala da ka sorkar MDA kamni baj ule chiliang ko ki jaj bru yong I ka sen mban se ko wo I da ka AK47 cha uwi pa uwi udkhot yong ka tang yo im ka ri wa ka jaj bru